Vai vēlaties uzzināt, kādas karjeras iespējas ir aktuālas studentiem? Šis video ir tieši tev! Čau visiem! Šodien mēs esam Tekritorija, kur inovācijas satiekas ar nākotni. Iesim noskaidrot, kādas foršas inovācijas un технологии ir отбрaukusi шоден. Aiziet! Училищния вестник има много важна роля. От една страна е, разбира се, всеки да бъде информиран или възможно най-много хора да бъдат информирани с това какво се случва в тяхното училище. От друга страна, всъщност е ценно заради създаването на общност. Ja tu sāk no sākuma, kas būtu tev trakākā ideja? El este radonul, iar astăzi vom face împreună un experiment pentru a-l determina. E multă gărăgie în servic, dar n-avem ce să facem, ne pregătim de raliu. Aici avem motorul mașinii 1.6 turbo, aproape 3 kg calificare, care nu mai are absolut nicio legătură cu motorul de curat. Never again. Still, according to this report by the Anti-Defamation League, ADL, published last year, the number of anti-Semitic incidents has risen dramatically. I just read this article on Policy by Alexandra Krzysztoszek, published a few days ago on International Holocaust Remembrance Day. Article on Policy by journalist Yorgos Karagiorgos, and it explains why the Arctic, including Greenland, matters far beyond geopolitics. Let me walk you through it. On our feed. That's the story in this Policy article about 23-year-old historian Gonçalo Falange and his project Portugal Antigamente. Sofia Grossa's new Policy article, A New Spring of Nations. But as this article by Lia Zimanski points out, the problem is in the processing. Turning wood or bamboo into soft fabric often involves toxic chemicals and heavy water pollution. Mājdzīvnieku tinders, dažreiz lopiem paliek grūti, viņi ir vientuļi. Viņiem arī tāpat kā cilvēkiem vajadzētu kādu potu pusīti. Aici ne ținem căștile în momentul în care începem etapa, în spate vedeți pe Vlad care pregătește камера видео. Мисля, че това е наистина безценно и определено хората не трябва да се колебаят, младежите не трябва да се поддават на това, че не са убедени нещо дали е за тях. Трябва да пробват и ще открият себе си и своето нещо. Check out the full article using the link in the bio and follow Policy for more stories shaping today's era. Mēs esam kā labs dils, tu to nevari laist garām. Paldies, ka skatījies!